Confirm. Jet 5661. Ibihe byiza kuri we wahisemo kubana natwe. Iyi ni NCD TV ngende Denalio. Nkomeza kubashimira abantu mugira uruhare mu gutuma amakuru nk'aya meza bageraho, ndetse munaduha comments zanyu mudusaba kubagezaho amakuru agiye atandukanye. Ibyo biradufasha cyane, kandi niba nawe ari ubwa mbere ubanye natwe, nakubwira kujya kuri NCD TV ukareba amakuru tuba twagiye dushyiraho, ndetse n'ibindi bintu byinshi biba bigutegereje utasanga ahandi. Muri iyi minsi hari kuvugwa inkongi y'umuriro ikomeje kwibasira Los Angeles. Uwo ni umujyi wo muri Amerika. Iyi nkongi ntiharamenyekana icyayiteye, gusa ni inkongi yuzuyemo impaka n'amayobera nk'uko ibinyamakuru bimwe na bimwe byagiye bibitangaza. Nk'ahangaha ibiro ntaramakuru by'Abongereza byatangaje ko kugeza ubu habarurwa abantu 16 bamaze kuhasiga ubuzima, naho abarenga 180 bakaba barahunze. Amajyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa Los Angeles akikijwe n'umuriro. Santa Monica na Malibu n'uturere two mu nkengero za Pasadena na San Fernando naho haracyari kugurumana. Ku nkombe z'inyanja ya Pasifika umuriro waratwitse utwika hegitari zirenga 21,000, ndetse abari batuye mu bice bihakikije bimuwe ku gahato niyo nkongi ifite ubukana. Amakuru y'icyateye inkongi neza ntaramenyekana, ariko ahari avuga yuko yaturutse ku byatsi byumye kubera izuba ryinshi ndetse n'umuyaga wahawe izina rya Santana. Haragononwa abantu bashobora kuba bihishe inyuma y'iyi nkongi, ndetse hari n'abamaze gutabwa muri yombi barimo Gloria Lynch Mandish. Gusa ngo birasaba ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo hamenyekane neza icyateye inkongi, nk'uko byatangajwe n'ikigo Scientific Fire Analysis. Inyubako zirenga 10,000 muri Los Angeles zarakongotse, nubwo nta myirondoro irambuye yazo, ariko abantu benshi barimuwe kandi n'izo nyubako nazo zirashya zirakongoka. Icyo nakubwira ni ugukomeza gusabira abanyamerika, ndetse niba hari n'abantu ufite batuye Los Angeles gukomeza kubasabira kuko ntibyoroshye.